Po programu nadležnih Srbija voda u toku su radovi na uređenju korita i okolnog prostora potoka Suvara u Gornjoj Mutnici, kritične tačke poplavnog talasa koje je 15. maja zahvatio veliki deo Paraćinske opštine. U okviru planiranih radova Srbija voda na sprečavanju eventualne ponovne pojave visokih vodostaja i opasnosti za poplave u Gornjoj Mutnici, Davidovcu, Glavici u Paraćinu rade se radovi na čišćenju dela pregrade iznad Gornje Mutnice na potoku Suvara. Ovaj potok, kao što može da se vidi, praktično voda i nema preko leta, sada je tu malo nešto neka količina vode relativno manja, ali ovaj potok je bio veći od reke Crnice u velikim vodama kroz grad onog trenutka kada smo imali poplave 15. maja. Praktično ovaj deo naše opštine i bio je to mesto, dakle, krenuo taj talas bujičnih voda. Da bi se takva opasnost smanjila, Srbija vode zbog toga upravo čiste ovaj prostor sada. Ovi objekti su još uvek u katastru, dakle, objekti Srbija voda i nikad nisu ni predati na upravljanje ne samo naše, nego bilo koje lokalne samouprave u Srbiji. Vodoprivredno preduzeće Zapadna Morava Kraljevo krenulo je u raščišćavanju gornjeg toka krajem septembra i u okviru predviđenih radova proširilo kritično područje u delu iznad brane, kako bi moglo da u što većoj meri zadrži velike količine vode ako se takve ponove u budućnosti, šireći korito nizvodno gde god je to moguće, s obzirom na to da je potok u velikoj dužini opasan stenama, objašnjava poslovođa ekipe koja izvodi radove u Gornjoj Mutnici. U tom gornjem delu reka je svuda napravila svoj tok kako je napravila, odnela je nešto puta i napravila je naslage sa materijalom i drvećem, što uzgled. Mi smo to proširili, veliku količinu smo deponovali, nešto smo izvezli, još radi mašina. Ona će gore to što ima da završi ta jedna mašina za 2-3 dana. U gornjem toku oporavili smo malo i put i u gornjem toku imamo isto jednu nekih potezu 50-60 metara gde je faktički zatrpana reka i samo s jedne strane ona protiče. Pri velikim, pošto je to kraj brdsko-planinski, a sve te reke i potoci su u stvari bujičarske reke. I tu se dešava pri velikim padavina da dođe ogromna količina slivne vode sa svih strana. Ona u stvari u principu prima vodu sa svih strana, neki potoci koji se sami po sebi javljaju prirodno i u donjem toku gde je zaprečavanje pravi haos. Sama struktura materijala je stenovita i mi faktički širimo ono što možemo. Intenzitet radova je znači dosta dobar. Nadam se za 10 dana će biti gotovo. Ako ne dođe do nekih nepredviđenih situacija, kvarova, mašina, šta ja znam. Za koliko će radovi koji se izvode podići stepen bezbednosti od poplava, posebno kada su u pitanju bujične vode, teško je predvideti, kaže izvođač. Dole je u stvari kroz selo ona uvedena u svoj tok, pošto ima na pojedinim mestima regulacija odrađena u kamenu i to je najbolje. Sad, stepen bi trebalo da bude poboljšan sad za koliko posto, ja ne mogu da vam kažem, nepredvidljivo je kako padavine, priroda je priroda, a ove godine nenormalno je bilo padavina, ne samo na ovom potezu, nego u celoj Srbiji. Koliko je para bilo, toliko odrađujemo, para treba svuda, u svim krajevima je znači haos. Opština Paraćin će zajedno sa Srbija vodama, podržavajući sprovođenje programa i projekata ovog nadležnog državnog preduzeća, kao i kroz druge potrebne radove, nastojati da stepen bezbednosti od poplava u budućnosti bude podignut na što je moguće viši nivo. Naša namera je do kraja godine, ako sve bude po planu, raspišemo javnu nabavku da uredimo sve ostale objekte koje su Srbija vode gradile, a nisu ih predale lokalnim vlastima, ni u Paraćinu, dakle ni u drugim opštinama na upotrebu i da zajedno s njima, kroz sporazum koji želimo da potpišemo, dovedemo potpuno u funkciju sve te stare objekte, gradimo nove objekte i na taj način podignemo stepen zaštite opštine Paraćin od poplava u nekoj budućnosti. Poručio je predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović, obilazeći lokaciju na kojoj se izvode radovi.